Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Iyang kasalelie rakacho waraskacho nan program in Rahnwet nan Pohnpei program in kabese we rakka po rakasampalakan me we awutapan we nan we Pohnpei area mona chpan pachoyon nan program in kabese nan suksech okonen melel yen walian kichtio chiyan kuya chunga sakaratan kay paniyo wow don malen wow rakso kon Pohnpei yu chunga sakaran wow lapan kupuran sanan kan ko on kisabon man lepen nana leponan kanyi ko chunga wow chororan to ka sabon machay kabinan way Pohnpei karyawan kabina speaker vice speaker o chaweban chorus nanten Pohnpei legislature on kison ko kung labalag samur labalag son tatap sarawikan chorus nan billion labalag nan way Pohnpei Oga chewon waun ki saban marchon way yung sa Rahnwet way saban man kian so mabuk chaylan kachin kasamo pilew kachin kasamo isola tu Mr. PJ Obispo Nawaya Public Relation Officer nan Obsen Pohnpei Utilities Corporation ay suksich ban bachawan lukat mana kapkasampan manage hong nan program kabesen Rahnwet and kakpilew sa karepo way, taragasang palakan, metyon way panayangan wangi, hong chimalenso. Kailangan ko may program director. Ako yung kaya sa karatakan o kapese kan personal lang. O kupa Pohnpei yung sek. Ako na yung yun yung patyang at sa karatakan. Kapung met. Chiyang kiyar na yung kapese wat. Cuma sakaratan kai kupuran nilap nan molen serain pan kupuran rakson Pohnpei yu cuma wow pan kupuran orior isunan pun Pohnpei yu wow kisah pelmar kent ko nana lam ko nan kuniye ko kasih cuma sakaratan wow wat sapel mar nilam ko nin seikan Puedo tiya wakan muay ay cuma sakaratan wawan piltok ay sa Parliament Pohnpei kayun kapna karyam kapna ara cuma warang ko kapoyak sakaratan wawat o sa pantiyan sa Parliament petiway kan petiso kan roropol kan menriri kan merintayto kan o sakaratan wawat pole Pohnpei yung sangat takayan palpawa len palpa Rahnwet ipacawasan kai puyekak melet pacawan pata sa Parliament Pohnpei palien PUC melet palien management o sakasakaraku way autaban tatongkan me paliwat paki yang Pohnpei anso kay pacalar o pampil pacoto o Rahnwet ipacapan nanawasan kai puyekak sakar kita uyakan tato kayo me boson ki o pitata power hookup that we have an alaltian sa pesendial. Kailangan ko mo'y Mr. Obispo, area kong tula sa karaway, sawas kabese, uyaben kasantikan, o aramasamen niya ban kakanyang aleti sa pesendial sang taluwaj. Kailangan ko mo'y irekan karos na ban, Paki che achachmal men kapese uya kairaptien kosantin totong kan pasansa. Erikayu aramas mekan pain pukoki kauna peta te kacangata sal kan na chuma liu te nan ewe uchepas kan. Karyau murisal karo se sontier aramaso o achuma electrician te son wiel utan pang paratuli sapal macai option BUC मैं बचुनन कॉलोनिया पॉइंट आउटे द तरफ द एप्लीकेशन मेन कसलेता इनंगन मेन्यांग आले सर्विस वर्क Kailangan ko mo'y atama kareta electrician te son wielial banyang parkiway o miyaw-taw-tan application. Kailangan pwede autapen tarap द application pukat autaut kita kalalapang kay pitata liyon o i-right son wielial kan the electrician kan
me panka konengan sapangala ewe peitengkan me patronan supplementary application pukat. Amurin autaw-taw na application pukach. Tama ba no tuyawi? Kayu ni tarokoyakan kalau se autaw-taw sontier epannya me nilakan totong PUC inspector te son tawi lior. En kap tuyang na naray pukon tawi changan salakan te wiring kan mekun kauna patarnan im kan tenan chambers kan. Macam-macam lior kan karos tawi koson tipungkan en palien PUC. Taroko ta application mau tahu panut pitakla palien option sa. Kailangan ko mo Mr. Bispo. Riyatando ka reta application wo. Banut pitakla palien option sa. Kailangan ira kasampal yung match me karos tuon way konengan mangi. Kar pa pitakla palien option sa. Pwede sang nilakan kosunatan Pohnpei State. May putinan par riyakit isak tuwa berwasayang palien PUC. En kap tawar masan kusun na chuwach. May pitata alaltiyan sapis kan karos sang paliwach. O kara kay kayo. En kap tatayang palien PUC. May aramas meno. May sapan ko tanindiman ko palien sa. May sapis wach pan palang. Karyaw. Ma aramas menupan kocheki anan en PUC nan pelien sa choro. Aramas menupan anane na leti muy sangre ni raikan me sakon ke pelien sapo. O muy tawat pan anane ni nan tarokwa. Puen mia me katete ino on en kap mia me katete yu on ino me mia nan pungan aramaso o iraikan me sakon ke tenin deman ke pelien sapo. O kayo sabna maramas menokun koson nan kangen sap kan me mi pa na polmen government aramas menopan ananan toyang nan eu ka choror nieban anane na meti kisiliko eu makatan ki utility qualification certificate. Kailangan kung tula po kaklase 11 John Y tagot utility qualification certificate. Utility qualification certificate. Wewe kisiliko wewe makan kasaleta muy tan aramas makun kosun dan kanun sapun government kan en kabyang aleti sapis kan sang palien PUC. O kisiliko kiset pan kun kauna batasan palien PUC. O kisiliko kiset pan kun kauna batasan palien option sa. O out ki ino makun kosan ni option model kokung. Riyan tuwe masang karos mo pilihan wiring o tarokoyakan talagan o kuya mo rintosa. Aramas me apply liyon pan patroto o iseta te pointi hookup fee me mini one chala epuki. O ni hookup fee watch te isaben palu watch me mini one chala epuki. Eso noon sipelela telawat na? Kalangan kong irawat kun kalapuya iran pe kasalew ong chuan wayong sak. Apo yen ka kis kawasak kupurkan ong ni ewe hookup. En kap tete yung chuan way me ew mangan cash power meter mimi ni wan chala silupukil me isak sama o met side pacha isapen saren liyon me PUC pil kun kauna bata puet usang sugar liyon kan ong ni champas tehim kan. Er ni oralap ong irawat hookup ong ni champas tehim kan. Sa Pohnpei Pohnpei palien PUC kun totong gila wan chala wanup kisama. Tekak sipele ong ni social bil wan lautan ewe wing te champas puet kakan kotewi kupurkan makin inang yang sabis bukat. Kailangan ko mo Mr. Bispo. Kung ka kasaleta champas tehim tepe nan Pohnpei makanyang ka chiki sabis di alpukat. En kap tete nan Pohnpei yung sak mimi ni wan chocho isikit wanupuki isisak limaw mayang kachki sabis diyan. Kailangan ko mo Mr. Bispo.
pueki kawewenni yo sensalamaukan magom sakaraki John Way Rahnwet nan break program in Rahnwet. Kaya mona chaban kaya na miyechi rada sampal me John Way konen mangi me chisansan nan kalalakangkan om chimalainso. Kalana irariyaw may men pachuan Patskiyang atachmal sakaratan Rahnwet ong mele John Way kayu iran kapakayo may men pachuan pakita sa pulmen Pohnpei palien PUC o sakarek mele John Way ong belen hook up the wiring kan main ko muna chay bangking tola o katangata wiring kan nan chay pa sa chay kan te imatay kan kachay menlaw kung kwarto ansu karos ni Yopsen PUC pag chay lang ka kalit kaway tawiya kan wiring makoneng pwede niya pero masikatan yun te so kung sa ngalan yun chay kan mabangka kan kwarata niya chay chuman iyong kan te chay pa sa kan karya o kain sagla imen pachuan kacaman ko mer Pohnpei yung sak niya so magchay pa kung kawata chay pa sa chay kan ak chay din kung kupurew ka no kupurew pain para ba chay o kung nakis katawan mo isang isa pala chay tutuang kan and then pachuan sarlap ka ng diyon pwede yata paano lal iraya na sumel te song chay kan mapaan kak alay sarlap kan aray puputian po chay basakan o yata kapal laut ong nan penene teknan koson kan mes piltuwa chay patukuti tupuso ta chuka kan makin laut na o yata kapal ong sabol machay liyor kan o kupupupuran pereben pain kuchay patpachur renemen kuchay o uchupen perebe watch doson sang eupenen kupuran chon way usak Kalahanan ko mo'y kalahanan ko po chorus. Ye match magayam sa kanan program in Rahnwet nan Pohnpei. Program in kabese way rakap way rakasampalakan mawiwiyawi tagaan wiyawan nan way Pohnpei. Sabache wan lukluga cha kupurakan ng kachin sa bali. Radio P6AH ong nan program in kabese chikan nagantin kao batamor. Kalangan o kasilelye. Rahnwet na Pohnpei. Pohnpei di patun wai